Maikanem Abilin. Pinapalabas pinagpudno ni Victor ni Dado may papan kadagiti aramid ti mayor. Imbagamat ni Dado dagiti amin nga muna. Napandangarod iti derraas anang itinnagan dagiti pasurot ti mayor kini Padre Ismael. Ngem saan da nakita ti bangkay daytoy. Sinapsapul dalata ngem saan da nasapulan. Binagaan mat ni Victor ni Elizabeth asaanan nga agsubli iti trabaho na. Ngem sigun iti balasang saan ang mabuteng daytoy. Napangarod sinukon ni Victor ti balasang iti radio station na pagtrab-trabahuan na. Itagagayem adtoy tituloy ti nobela tayo ana paulwan. Maikanem Abilin. Manong Victor, pagandaro mo ti kotsem. Adamang sipsipot kanyak. Wen, nasiputak dagiti lalaki nga da iti arubayan ti radio station, Elizabeth. Dagiti pasurot ni Mayor. Nakitak ti panagsinyas kanyak ti may sa katrabahuan. Ket naawatak. Iswa dinagdagos ko tinapan iti likodan ti istasyon. Ijay ngamin ti limit adalan mi. At kapag naan mi iti likod. Patsak adakas ti panggapkan ka dagiti pasurot ti Mayor. Uwan manong. Patsak launay data. Elizabeth, naskan ti panaganlag mo. Ang mga numarananda ka dagiti pasurot ti Mayor. Nakasagana ak amakirangat mo. Ngem, adda paltugda. Awan laban mo kadakwada. Adda paltug ko. Lisensyado pa'y. Gimatang akon, idi panggap ko tagibalas. Anya? Balsak dagiti nung patay iti inami. Awan, boss. Naiyaw awan tamatan. Nagturungan nga iti kotse maron ti kulor na. Nagpukawan. Salbag. Ijay tinagluganan ni Elisa. Amo ka ni Elisa na ijay. Nga uray kulot tibuk na. Sino nga dyan ang ilugan kan kuha na? Diyak ka mo. Diyak na lasing. Awanan, boss. Palpak manan. Sigurado nga gungat ni Mayor. Tas anta na ipatungpal ti misyon tayo ta. Di kagda nagtungan. At danto lat tagundaway. Papa, aday pakpakasik kada kayo. Mabalin ka di abay-bayan yun ni Victor. Anya ti kaya't mo asawan? Saan nyo ko man nga ipapatay? Awan anya man na kanyak no ipapatay yu dagiti kamang ti pamilya na. Basta saan lakit di ang ni Victor. Anya? Papa, ay tiklaunay ni Victor. Kat talaga nga ipatay ko na mapukaw ni Victor. Iso adiyo ko mairaman apatayan. Dayjay nga ami arebelde ti patayin nyo, Papa. Rina. Please, Papa. Ibarato yun kanyak ni Victor. Saan nyo apatayan? Mama, kayat ko ti Romual. Sige, adakan ka. Sa dino ti papanam. Ijay kabisera. Ngam agpakadwa aklangan kininanain siyang. Sige, makaambo ka. Adala kayat ko agatangan. Mapan kalata. Nga maganad ka. Tadi mo lam mo ti paspasamak. Wan, Mama. Kayat ko lang ang tiagpag na diti kabisera nanain siyang. Apay ngay. Ada ka di tao akayat mo makita dito. Ay, word, amo kun ma'am. Ni Victor, tay soldado. Wala na. Iso at talaga ti kayat ko ang makita. Apay, di ka mapan iti balay da, ma'am. Iti kasta, sigurado ang makita mo. Diyak pa'y amo ti balay na. Tapulos adinak impasyar iti balay da. Ay na, baknang ni Sir Victor, ma'am. Diyak laing pagarop, abak nang dayjay. Wen, talaga abak nang? Kasta ti ko na ni Mama. Eh, ma'am, magmagnata ka dilatan? Pagturungan tangay. Basta magnatalat ta, nanain siya. Anya ti kunam? Adda pa'y nalipatam nga imbaga kanya? Adda pa'y tenyente. Sige, ibagam Dado. Karaman ka itilistan ti Mayor apatayan. Anya? Wen, tenyente.
ni Ma'am Elisa a komentarista, ni Padre Ismael, sikakan ti pamilyam. Kandang iti aminan a rebelde, ngagkunkuna nga inagaw ti mayor ti dagada. Ti awanan bain a Mayor Simon. Iso nga ganad kalayang tinyente. Dagiti kabalay mo, bagam nga ganad damay. Agyamanak iti daytang imbagam. Wan gayam dado. Adda ni Jashin dami ti pamilyam. Ijay dan ngagnad. Nagparamidak iti pagnadan dayjay. Agyamanak tinyente. Ket sika. Agyan ka pailaang diti mansyon. Ngam ladingitek. Tasaan ka pailaang amakarwar iti daytoy asiled. Sana bale. Takumpleto mat ti kasapulam ditoy. Mawatan ka tinyente. Kanigalik. Sana nga agbaliktad. Napudnoakan ka. Gapotay pakitam ti kinapudnom kanyak. Agyaman ang kadagiti impudnom kanyak dado. Di kagdanag. Talaga supapakan ka iti kinapudnom kanyak. Lando. Ayan dagiti kakadwayo ijay kuta. Adadan iti adayo lugar, Victor. Kas iti grupo da di magno. Naipandan iti sa bali o lugar. Manmanatikas kada kami nga dalat ta dito San Isidro. Kaya't ko nga urnungan yu amin ida. Babae man, wenno lalaki. Ha? Agpaggadda, da kayo amin. Da tayo. Iso kayat ko nga urnungam amin ida. Kat yagyo ida dito'y mansyon. Matungpal, Victor. Maansang, padasan ta sa rungkaran dagiti natda dito kakadwa tayo idi. Lando. Ay, mabaina ka talaga kini Sir Victor. Anya ti pagbainan? Gaputa ingkadeng ko idi, nga ipapataykan ka. Ha? Ket idi di mo maiturod apaltogan. Nang baunak iti sabali. Ket ita, makitak ti kinapudnoyo iti tunggal maysa. Ti panagpapagayam yo. Napudno kayo iti tunggal maysa. Dahil tatipod namang ansong. Ang bayamon ti napalabas. Ipakitam kedikan ko na nagbalbaliw kan. Kaya't ko sawan, asan ka talaga dakas sa tao? Lando. Talagang ipakita kini Sir Victor asa anak adakas a tao. Kasanon dagiti babae a kakadwami idi ije kuta. Dagiti kaskan ni Rosa. Biktima ije pasdak ni Doña Anita. Juan, rumbang lang asangwan tayo mateta. Di kagdanag. Lumtaw tumot lang ti kinadakas ni Doña Anita. Victor. Amin na kinadakas da. Madoktalan to. Saan da nga mo? Ngam ininot ang madoktalan dagiti palimad da kinadakas. Victor, kanayon ka ko mga aganad. Ang mga numaunaan da ka dagiti pasurot ti Mayor. Di kagdanag. Talagang aganadak. Awan ti dakas ang mapasama kanyak. Victor. Ket sika. Diyak kayat arumuar kapay dito'y mansyon. Diyak kayat nga damanan dakas ang mapasama kan ka, Ami. Agtungpal ka kanyak. Nalawag. Well, Victor. Nasayaat. Ami, rumuarak. Sarong karak ti balay ni Manong Ismael. Amangan kit dimot no dan ng sarag. Ha? Yung saan ka di ako na ni Victor? Saan ka arom rumuar? Saan na ka mabutang, Ami? Nakasagana ak itanyaman na pagtang. Ngama. Rumuarak biit. Kanaskan ang makapagtrabaho ak ita. Awan tagtugaw iti programa. Gaputa kabutang dagiti kakadwak. Anya? Mabutang da ka no. Amangan no kala at nga damang sarag kadakwada iti unad. Kat paltugan da ida. Anya? Naglumlum mga klatan. Kasanupay ang may butaktak ko ti kinadakas ti Mayor. Aganad ka nga rod, Ma'am Elisa. Aganad ka. Kaya't kumanyan ti rumwar, Mama. Rimwar ka man idi kalmanan. Juan, ngam kaya't kumanyan ti mapan iji kabisera. Ala, makamo ka. Sige, Mama. Rumwar akon. Nakapilasak mo tan.
Amuklaptan tigagara na ijay kabisera. Kaya't na ang makita ni Victor. Namnamaon na nga ta ang makita na ni Victor ijay kabisera. Ngam, Diyak kaya't day di alalaki a para kan kwa na. Isu arum banglaeng amatay day jay alalaki. Talaga adya kun masalupay ni Victor. Isu anasay-saya at laangan nga awagak iti telepono da. Kabisadok ti numero ti telepono da. Inak iti ayan ti telepono da iti a restaurant ket awagak ni Victor. Awisak iti da iti restaurant. Agpambarak. Ibagak akasapulak unay titulong na tapno umay adagos. Agriring ti telepono iti abay kong agbasbasa iti mga kasi. Sumbatak lang yan. Hello? Hello? Mabalin ka di ang kasalitak ni Victor? Ha? Hello? Sika ka di ti katulong dan? Mabalin ka di nga ayabam ni Victor? Ni Rina na ito ay. Awan ni Victor dito eh. Kasta ka di? Sa di na tinapananan? Adas asikasun na. Ti awanan pa yun. Diyak malapdan ti pungtot ko. No kumatada iti samok. Kinugtarak ko man. Ami iha, asin kinakasaritam iti telepono. Nang masmasbas kamat. Ni Rina, ma'am. Isu ti mawag. Anya? Nagpusko pa ilang tiropa na nga umawag dito eh. Sapsapulan na ni Victor, ma'am. Anya? Buisit da dyan ang sumbat iti telepono. Intupak nakit din ti telepono da. Bastos da dyan. Kailiw ko ni Victor. Kaya't ko na makita. Ngam kasano. Darabyan tayo lando, mga ansong. Yung talaga di tayo nasapulan ni Padre Ismael. Amangan mo na tayan, Victor. Saan? Agparparik na kanyak asibibiyag pa'y. Uray sa klando. Agparparik namit kanyak asibibiyag pa'y ni Padre Ismael. Sa dinungarudo ti pang sapulan tayo pa'y ko ni Padre. Di tagsardan. Aging ga masapulan tayo. Talagang awan pailaang ni Manong Ismael. Sapay kumata si bibiyag pailaang. Ibalas ko ti kastoy ni naramid da ni Manong Ismael. Balsek dagijay a pamilya. Intun bigat matlaang. Inak balsen dagijay a Doña Anita. Boss, magmagnatalatan dito ko rabrabin. Basta magnatalatan. Aging ga madanon tati balay. Ngayon suro ti may sa alakay kadata. Sigurado nga ta, nga iti da dyan balay tayan na. Tintulo ti lakay. Padasan ta kitain. Tabarang pudno. No, kaya nga minarabi iti kaya't mga pang sapulan takan ko na. Nagsipngat. Dito ta naglawag matyal daw, panagdakiwas ta kumabos. Tiyan mo da madam, kan senyor ita. Kat ang data iti pasdag. Hindi dala mo. Asap-sapulan tagayam ti balay, dahi jay nga ilisa. Sipngat nga loud. Takrut ka talaga. Anya ko man nasipngat. Makita tapay lang matidalan ta. Agsublitan boss, umay kan. Di ka agsubli. Madaksan ka kanya. Ngam boss. Umay kan. Ijay ang banda, ti pagturuan ta. No kasta, saan pa asim mangpat dito yung mansyon ni Elizabeth? Saan pa kay Victor? Ti ko na. Sarong karan na kano ti balay ti kabsat na ani Padre Ismael. Anya? Sigurado nga ija ti nagturungan na. Wano ayan na ita arabi eh. Amuyo ka diti ayan ti balay ni Padre Ismael? Lating itag. Ay, diyak mo, Victor. Oray siya. Diyak matam mo, iho. Oray ni Ella.
Di namat amo. Surutan na ko maitay. Ngam di namat amo ti balay ni Padre Ismael. Anya? Ala, aginanakan iho. Patyag ngawan ti dakas ang mapasamak kini Elisa. Ang mama. Nabambanog kayo anang sapsapol kini Padre. Isu nga aginana kayo kumaan. Talaga atyak makaturog. Pampanunutot ni Manong Ismael. Panagrik na kat adda ita dito'y balay na. Sapay kumata si bibiyag pailaan. Sapay kuma. Tano talaga a pinatay da. Jak bumdang nga agipalas. Ha? Ada nagtuktok. Sino nga taday ta? Tipaltog ko. Isaganak. Kat kitaak no asino day tagtuktok-tok. Amangan no dagiti pasurot ti mayor. Akanayon amapan iti trabaho tapno kemagendak. Tipaltog iti bag ko. Alaag. Adita. Inaklo katanan ti ridaw. Ngamsakbay na. Siripag pa'y no asino day tagtuktok-tok. Kasano ang nakastruk day ta at tao iti gate. Inayadak nga ilukais ti kurtina diti salas. Takitaak day ta tao di tarwana. Asino tinakita ni Elizabeth. Gagayem, di uliway na denggan tituloy tinobela tayo na pauluan. Maikanem Abilin. Nobela ni Virgil Paclay, direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 kan daytoy nga istasyon. Maikanem Abilin.